Uzwile ungizwe ukuthi utheni ngawo? Uyaphapha lo uyaphapha. Uyaphapha. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Sekufikile-ke ezindlebeni zitshatha ugodo ukuthi ungizwe usefafaza ukuthi uTshatha ngenkathi efika okhosini wayeyi-virgin. Nanokuthi wathi futhi ungizwe uTshatha uMangobe wamtholelwa uyena ungizwe. So yangasekuyazwela kuTshatha ukuthi ungizwe usekhipha zonke lezo indaba. Ebe wamtshela confidentially ukuthi yena uyi-virgin uTshatha ungizwe sekwazi ukuthi akhiphe lezo indaba lezo ebamtshela ukuthi yena athule ungizwe agcine ngaphakathi konke lokho kuyena. So kuyakumnandi kuyena-ke uTshatha ugodo. Asike simlaleleni ukuthi uthini yena impendulo yakhe yena uTshatha ugodo. Mawuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungapheli uzuphuthele amavidiyo afana nalawo. Shone khona ngingamoshi isikhathi sakho. Uzwile ungizwe ukuthi utheni ngawo? Uyaphapha lo uyaphapha. Uyaphapha. Akubona umsiza ukuthi isithi isiqoqa sizinsizwa siyisonda. Ingaxoxina naye ukuthi nje wayekhona lapho. Abezethe lezo indaba lezo ayikhuluma in public. Uthi lo Ufazana lobo. Khona usiso wakuthinta ufazana lobo umthetho umfazi lobo abona ukuyona. Aphinde yenze lokho. Mina bengunqoma ke mina ngithi kuhle lokho ukuthi ube yinsizwa. Uyaphapha oqala neindaba zakhe mina engayikhuluma lapha aqala endlini avala endlini inyanga yonke engaphumi. Hayi ungiphaphela nje lo. Lesangoma esiphuphile lesi. Okay guys, nizizweleke uTshatha khadla ngokuthi naye unamavundukulu akhe-ke ungizwe engathiwa mengathi uyawakhipha lawo mahlazo ungizwe bese yivalela endlini unyaka wonke. Asazi ukuthi imaphi lawo mavundulu. Ngiyafisa ukuthi ngempela uTshatha awakhiphe lezo imfihlo lezo lawo ma-skeletons ukuze ngizobuya ngizakusherela wona lawo ma-skeletons la kwi-Know It All channel. Ngoba ngiyafisa ngempela ukuthi ukwazi konke okwenzakalayo. And also ku-comment down below wena umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena uyibona kanjani lento yakhe show ungizwe. Kwakumele yena akhiphe amahlazo omunye kanjena noma kwakumele agcine ngaphakathi njengoba uzwile ukuthi wayengatshelena naye ukuthi nje wabakhona ngaleso sikhathi uTshatha exoxela ngayo lento yakhe yobunsizwa. But-ke sivala lana-ke ivideo namhlanje sibuya only. I really hope you enjoy the video namhlanje. If you enjoy it, make sure to smash the like button, uphinde usmash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.